Merry Christmas msikilizaji wangu. Nataka nikuhakikishia kwamba ibilisi ameharibiwa. Hili ndilo somo letu leo. Watu wengi licha ya kuwa wameokoka wana hofu kwenye maisha yao wanaposikia habari za ibilisi. Wanasahau ya kwamba ibilisi ameharibiwa. Wanaposikia ngurumo zake, wanaposikia mikwala yake, wanaposikia vitisho vyake, watu wengi licha ya kuokoka wanatishika na kuogopa. Lakini nakuhakikishia kwamba Yesu alishamharibu ibilisi pale msalabani. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 15 anasema, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Ufufuo wa Yesu Kristo umeleta ukombozi, umeleta uhuru kwa mwanadamu ambaye anaamini juu ya ufufuo huo. Anaamini kwamba Yesu alikufa, akazikwa, kisha akafufuka. Kule kuzikwa kwake, kule kufufuka kwake kumetukomboa wanadamu wote tunaozikubali hizo kazi njema ambazo Bwana wetu Yesu Kristo alizifanya. Neno kuharibu hapa lililotumiwa ni katergeo. Katergeo linamaanisha kuondoa uwezo, kufanya kuwa si kitu, kushusha hadi sifuri na kupozesha. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba shetani amefanywa kuwa si kitu. Shetani ameshushwa hadi sifuri. Shetani amepozeshwa, ameondolewa ule umoto wake. Hana lolote, hana uwezo kwa mwanadamu yoyote ule aliyeamua kumpa Yesu maisha yake. Hawezi kumtawala. Shetani hana uwezo kabisa. Amini hilo, mtu unayenisikiliza. Mkristo aliyeokoka hana sababu hata moja ya kuogopa shetani pamoja na kazi zake zote. Tunaposema kazi zake zote, tunamaanisha dhambi, tunamaanisha magonjwa, tunamaanisha umaskini, tunamaanisha ujinga. Kuanzia leo hii, unaposikia neno hili, unaposikia sauti hili, usimwogope shetani. Hana lolote, si kitu. Yule ni mjinga mmoja tu. Hawezi kukusumbua maadamu umempa Yesu maisha yako. Na kama hujampa Yesu maisha yako, na kuomba leo umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na baada ya hapo utakuwa katika ulinzi na baraka zake. Asante sana. Kwa jina la Yesu ninakuombea, mpokee Yesu. Pokea mabadiliko, pokea nguvu.